Yanyere nim say eye MPP amambo de odifo a woda no a wo support to omodi omusie konwa so tu omu konwa so de eye Prophet Dr. Owusu Bempah wono ne MPP fo nyina prophet a wo komo omo ankasa wo de omusisi nkonwa so ayemre bi kro behu se Mahama so adaka ebe ye nan ewo ne ti a moja etemu prophecy ahodo de eba na Prophet Owusu Bempah say eye abato eba eye 2024 year 7 December no ni enti e one person wo be kasa say we na yisi party e na ebe wini anase party B na ebe wini no ne nyina enam say sempo no so be hye nkom say eye MPP na ndis na ebe wini a favor the other parties no e bia na nipa no NDC anase nipa no MPP ebe na ya enti no waka na no atum anase akwala suko no bia ono papa Owusu Bempah obetimi achem no awo no abosome nkunu na obetena eye TV anase internet so na wodi na tem enu enti no waye sesesi ade won beka say MPP ne bewinu na wonim say asofo bi ehyehyehye enkomfa eye election ya ebe hobo eye Obeneza opambo kumase edin say wono so ahye enkom say eye NDC fo bewini ampa wonim say Obeneza opambo anase ni prophecy no ekeja ekasa won nauti say eye Obeneza aka say NDC bewini na wono so de wonka ni ebesi say MPP ne bewini anase NDC ne bewini wakana no atum me hentie Prophet Owusu Bempah ebra wo hyenkom no e wo na sori ho na hwe party a we declare wa obehu me hentie mra mapon ya betwan commission no so next week me je microphone na ma starting commission yan commission na unim men ka se min kyeremo enya de a obedi matama mefi mifi munim the reason why ntia yenya first problem no ma ho brase ba nansa memra me ho asesa bi ana nansa odi matama mefi munim de ntia menkyere party obewini election no minim se me kase minim ana me twantro minim kra ma ne broso but Ghana ha no okoka na san favor party bia akwala ketwa kra no do ti social media no odi watem ombe di watem sa ana mentiase enu nti me disa de say abato pa say MPP be win na meka menka da because me kra de atem di ana menfa ho ba ye won crofobia wo munim me no more respect him anointing ye di matem sa na ha wo mo etimi me pa se me kasa political party be win menka na be menka da menka mo bi medidi matem want ma say o shofo nansaya mawusa shofo bi misunderstand ye si o muntem e wo social media no so ebinum ahyankom se NDC bewini ebinum so ahyankom se MPP na wahyankom obi so ahyankom na wodidi nipa na atem so no de ne nkom hye ne mfiri nyame wo de ne mfiri nyame a ono so believe se de ne mfiri nyame tie nyina ye nye din na December ne duru ho a 7th eni ebehu sadia meka no tuma se ento osofo me nkoshankom emo obi medidi matem osofo me shankom kom shandia me shankom aso nyame adom e wa hobrasiem me anam di nipa na betena Ghana ko nyan so umpo sa na tie umpo sa na tie umpo sa na tie ai osofo bi ya friend kusiapia menim se ni din correct kusiapia wa shankom se Dr. Bemia ebe win election wa shankom na osofo pani opambo so shankom se ya papa John Dramani Mahama eno obe win election ena osofo pani opambo abuafu
Sadden to no shall come will be so bishop. Na also for Penny Victor Kusip Water Swashenko, Sir Dr. Baumiani Bewin election. Now, in fact, men down to Obian Comshe. So Penny or Pambu on Comshow. So for Penny Kusi Apian Comshe. So for Penny Victor Kusi Waten Comshe. Nina won't mean doubted. Hallelujah. One thing I mean, say Victor Kusi Waten. Nenkomshe minim sa chenim so for pambo so me matena kumase minim so no so nenkomshe esi chenim ana osofo kusia pia so ono so nkomshe bia wo hye bia hwe 2016 me gina dem ha ka se MPP benya 51 no se na nyame na mo no so aka nyame eyi kire ono so ma ne kan se MP benya 51 odi focus ya pia no ohu ade pa na ni nyina no ye ye besi hin bon se merade hallelujah osofo nyame na meso na sha bato nkom sha fe se o Ghana no di fo bia ni Ghana o sha nkom fa bato no di fo bia ni nyame na meso starte ansa na di fo aka ni nyina ebe but me respect o pa nyame nkwa na me o di fo I respect them Victor Kusi Boate me respect no nkom she me respect no Kusi apia so me respect no Opambo so me respect no so for Penny me respect no pa but unim adia I was say the attendant say edane into hunu nne tobo nesa hwembi wan we abehu ne na ochina na sesa but sanko for your motion komu ebidie ebebem but obi mom wan hwe ya ne de ne mbem enu nti woni I was saying, Pibo Cosso. I'm a winner, Danny Bum. And Dr. Baumia, not Papa John Raman, Mama Swavini, you're two presidents. But it's not possible. Hallelujah. But make a fact, Kusia piano were very dangerous. Many a susumuni, Timinim the America. Amen. Namisha will be Namisha ubia. Mama me oya. Ya de nipa na tena konya no so awie no ma hu. Nyame ya adma me say invite na wa ha biem. Nam de na tena so pa ma obi an say de na tena so. Batuni. Se me nyam fa na tena so. Me nyam fa na tena konya no so. Dia wa gine ko ho na nya sa. Say me doje musa. Many shall not me pass on. Hallelujah. Anunti Kusi Boateno. Sorry, Kusi Apia. Were very dangerous. When him say serious soon. To account some now challenge na one who have been a problem. And I assume be so about or the Bible and a safwa. Yes, I the Bible no kwafo. Or say, Erade, Owusu Bempah come awashe. Bible no kwafo, say no cry, chimko bunkum. No I necessary na chimako. Mesu me shanko. Et we know Owusu Bempah kra oka. Safo. Mashanko, acha party obewi. Ah, Jafei, omo de kira me hwa ade na sa na say ah. Na da be no Owusu Bempah shanko. Me shanko mo. The Bible no chimko bunkum no. Some in come shine and no kura na say Owusu Bempah bena Bible no kwafo yi.
Oh, Papa, no, onya Papa, there's something wrong with you. Eshran Kamuina, Amen. Also from a pound. Prophecy, you do a ya battle say their prophecy no. A dog suppose to be pounds or about prophet. One match shem come no one so a shenny dear. Yes, shenny and yame, a bit you. It has a self train.